Serikali ya kaunti ya MAKUENI UNGU Ngavana MUTULA KILONZO Junior NIYAKULW'A ITAMBYA MITUKI KULIKILIILA NTHINI wa IKUANI ya NGUSANISYO Kĩtheka cha KAUNGUNI settlement scheme KILA KIVUTHINI NZAU WARDINI ya NGUUMO-MAKINDU KAUNTINI ya MAKUENI mainena na ndikimama uvonza wa koti wa makindu enende alama zikatiwe ni mwaki umwe kabinane kala kaunti ya MAKUENI yomboa nyumba ila sia kitu kisioni kiu ni matata kumana nebinda ya saila methitwe maithini ya kotini ona kwithwa metetea Kĩtheka cha SILIKALI ya kaunti ya MAKUENI kila kibaniwe kwa kisese kimwanya cha utandithia Kennedy Mulinge no kutweleza Enendea matongoni MCA watene wa wodi ya Ngumo Alfred Mutukula wa vinguwe kuwani ni amala mali anana ITAMBYA kavindani kaunangi ni masengane kiserikali ya kaunti ya MAKUENI. Itaithito na wendi wa kungamana mo na alama imustalini wambe kutetea Kĩtheka kio na kwitha lina utoni. Gavana MUTULA KILONZO alikilele nikana windhi aikinu ya mwene ndio tetea mali yake ne yahania mekolesu yonde yalikite bo no lusani esemba nyuna yo endani kuvingwe wa makwani kulingana mwe yao mapingwewe nikana ake mwene ndi na ndo ameitumena makwani wende makwani ni madala na serikali yitu ina resources mena mundu wetawa kaunti atoni olosila makwani maserikali ne wale kulayas na ando ameituma stakiwe nikano kembia na mo interest siandu maitu yolwa Kĩtheka kiu nisionekana meweta tamethito maina mamuno kumana na ngalama ya IKUANI ila ithito kotini kwa ivinda yasa kindu kila mekwenda ndongo ingili kilenekana makwata usungio wa kutoa ithite ende na uthini kotini teina bina teina mundu no rutethia bai mundu no rusaidia toka tabika kotini tikoka au moka makanenga na mbesa na ithite katiwa tebu tigeza kutoa mali bane tetezi kila tutwa hiyo ndo azindu cia serikali kwao ithite yo kulia Ngavana MUTULA KILONZO we balawe wethe ni wiwa akio cha mwene nthi na wethe no twana kuiwa kila tekwithia na kila tekwithia wethe no kisi no twana KILIKILIILA tafadhali KILIKILIILA mwengi mutuse wethe pe opandu wisila isila pandu ria kwathiriwa kindu gikito na ndisyo kani nene yolo wa MC ya ulawibo ayekokomea matu ethukisi kio cha mwene nthi na yeka wikala komete amukete na musokwa amuke duke uchake chako koma okile kitanda juna yumano nebula atete mali ziruze yakothi kumana na kime kulia mivango ametoki kuthinekia thina ula umatungite tina vala matula mutia mama atongo ikwa kwitha mateo mathinekia kana kumatethia twenda wote eta waoni cost pate mundu onomwe ulalamika iba lwa twandika jese sienda ikaiwa drone kwa governor yi ana sienda ikaiwa ba twikalo tuthinite obalwa ithibinda wethi andu ese haya maybe ndiye se twali rotete wa MCA we MCA nake ndo zazimo yitwende ona usafa na wa mutabi ikyanu tusobya maundu tusobya till when then numba ya MBUI ni county government nundu mayatumite fiscal planning na ya MBUI county na manengero notice na maka reply after ya mina kuomboa yumasyokia atika na MBUI ni individuals ndiye tinga ndizukuma county lakini nomba ya MBUI tu yatukanie niye ni MBUI anastakiwa yatukira criminal nezo twa wote mali ba mundu andete nezo kwithibia bond up to now you can dokie tekolia governor webukwa gobisini obindetie mbakende wina waziri na MCA wa Ngumo mubindetie mbakende twithina mbakende Kĩtheka kicha KIVUTHINI kila kiva kuvina soko wa MBUI NZAU na kaunti ya MAKUENI vania kukitwikithia kitina kinene cha utandithia kithito na NGUSANISYO na mama enendela meweta tamena mavaloa macho ona kwitha vai mulati munene wa kithinzio changu kula wekitu ni kaunti ya MAKUENI na utambia kuthukuma miaka kauta ya NZAU Vietnam ndilivotia Mutongo TV kuma Makindu kauntini ya MAKUENI nyeneta wa Ken Mulinge.